gwa ner mala ke nyam we kana stiala kon tilien ke rice gwa same kan online TV channel anda mandu ne shan kosnyak malia no wayne gwa same ni mene video me mene je gwejba video nen yeneme mi ngar jo gwa same ne me jen te ka ral mi chitwok ral mo twoga ka penal bana mandana choda lad gwa za ban jelin la ral me twoga kam jani kɛnɛ tet kisholo so ban manana to bana je lingwa me kelode cause mi shoda la right now che to ngapan den ku report ko la payben so gor jeno biya manana le rodo gwas me biya je link kelode okay bana right markam jani kɛnɛ tet ka do ba shile to kan tamno nyinga karodien ke nyinga kam ni ken ba report me bana je lingen full no gwaseme wudenen kono me gwaseme dio jenga yen diale jen kwer dan la kwertet la kwer agwelek okay agwelek Malaysia or agwelek force kede ni agwelek la de ni 10 right man tika ngach kamna le rodo gwaseme kake ngum shitwo go kam dien ka jang bana je breakdown ka jan ler mi shit kana mene you know kan kono niam don jira mi jidit gwas me ka Nuer online TV channel gor jeno jin de subscribe ko de notification bell de jetwan ko mi jete mi bare gwas me da sho mala shube keji bi kon lere kon lar green bana kaling duob dan to ken keje ngum lero do mo bana jeling ken niam gwas men goro be nyaa ya kel lenga na mane no a chete ka kur mi cheto kam SSPDF forces la kam tani kan jeng kan osna penal gwada chalke unkur wa doba danan yinkan kaje wa kwikwan ala ter kan kwikwan you know wa tika kun madaka and when mo then chirwal che to kam ne ken chiri madara ngayena so right now come on show the lot no chi tad wa ji kan ta danan daka kun gaje chi kana lok wa mi mo shikan gujeno de ka rodi ala ka shi de kan jalkel de ka rai ka doba dan dong de kan kwande kana da ka je wate ga log mi shub kake log mo jan kwa dan ko ru tokten so ere ko mo wa nyini kan tat kan edite ti shal ka ti e jang agwele ka force wa chi kan ngane janen ko antiga me waji kan ka joy ket quaterian no alontem wa tele ka command chenga kel wa agwele force plan dia wakan wa gor kano de ga jang de kan ka we doren ka jom chalat gwasme so te mi chakulat gwasme ga ta dana don nyin kor ka je right ala shilu community okay ken ne ka gwaze dan me shi kor me che to kam no re kana jang ke ta dan chiral che to ga je shi kon dia la ngaje no ken chaka chala do chaka integrated especially kan force dia me bu konen ala force dia mi shal ka me agole force den chaden mat kel ka jang teorien madalo let ka kel let ken kel lo ladin kelu o biken wer biken ka judar shal ka moy fangak okay medan chana nen no shaka recruit ke shaga kwanya lo nyin kan kanware no ala chikon right tungwan chana kalat ke kwiden ken te shal ka gwele kane teorien mat ka men shal ka bishop no ka gwase dan lo kan jang ko de kan nyin kanware medan chikon en bone shaga ka nasir you know that time but ka jeri pore me mlin konem alad ne de ti de shal kati etat kana no kana gwanda dan to konde ten okay no ko no wachi rol che to kam dien wate ka kon mi shana lo da ka je then from there no kan korean link chere mala naren link la ko ken ke dignity ka come on goal ko nyer kan wore kan dial ten nyer kan wore ka jang nyer kan wore namane jena danen jaka ko bika mat ki jaka ka bika mare wichin winemi so right now a report da ne shi kana kullat gwaseme ka ta danen ku kon linga je gwaseme ne shi pondian kentet wena ma ka ta danen cha je gwe jeno bika nwer bikan ga juy ka je ka dor shal ka ma panal cha rodian mat cha re ale ka ko bika nyen no ken ke deni tin kontla deni deni Nuer especially Nuer why army ka ta da ngai kona jen go shika Nueri kan ganok gor kan ode kan wade kan ka joji kan mundian sha mundian e fan gage mundian so ko kuje mo to ala mo yu tuok kam dien kan Nuer so jen dan ngai kona so ikan nan ka siasa
men to gene alangai kon dia lana nyin dor shalka me malaka right kam Nuer kene di shalka ti tat ala tinyir tetin enyira mo ko chero da biolap nyirien kan Nuer cha ja ko biken mat ka jang ko bi kano jang tiken ka mech no katiken ka kwaktung wan so jen ko nen ne wu de shalka me Johnson ulun ga tene dial nija ke la dini kan dial okay alo ena gatet kan tam right now right corner tiken dial tiken ka match ke kan ite moti chala dega kan dial alo terami mo miti shunka kake jeramen kon mo gwasmene rudian dial tiken deka okay ko ken chaka ngeje no ken Nuer ken de jek Nuer ci konte kele ke dor shal ke me imala kal ka ci ko dan linga ke so ku mo chana mat ke jang bu kon yu joira so that was it. But right now, quick and no bungan bu no turn upside down. Chiramen kon man tama. Cha mon ken cha kanang. Mon kon te ke lo chicken tere mon ken. So ken ti chalgati shulug Malaysia chicken malakal chicken palping chicken pal. Okay? Kudi especially ngai kon dor te ane cha jok pai ke liwo jang. Din kap apadang. No. Cha ka jugo no yen wi anyinya kan Nuer alo ejene madam tigitin you know so nyen kan Nuer ne to motele ka terkeke kwa kale use no kwa kale jago run in case mi to mutu run biya bil ngaje no kan tar ti kan dial ba ga yo mo kwa ka displays ke ba ka joj ko wa ga joj bu long gwa da den kwa le jogo no nyenya kan Nuer ne ko la jiti ka den run mi chete ga mi chiro da laran den biga tel place biga tin changa ni mal kala mo chicken bitin ko mon ken chaka kan so right now titera mo te tin ka kan ne tin so tera mo kan shal ga ta agwele fo ga ni go no bikan gat ken dial bikan ngani ken dial bikan ka mo ka match no alo ta mi jini wi ka shulu kingdom ka lu chicken rodian tian ka match but problem jene ku ka regret and tamaka decision dien ko ntama chicken bile chong ku Nuer bi chong ga kel okay dio jangai kon dial me chalat wuri shalga me doctor ko la ko ngai kon dial so to bada la ro jeje ka kun mala no la ka kudeje yesterday take a video me chalat re video gana mo ala liaka Nuer you know lele Nuer la liak ano ka kor ka mi shiga nyenye ke chi de ni ken shiga nyen you know kanete ti de shalka ti e jang so cheramen ti angani won en korean gwaseme men nyenken ka kwida kaje nyenken ka kwana man tarka but chane men to gwaseme ka jin gude me menen kon mo gwaseme chane man dan to goje chane jeling ala wuri shalka me Johnson luñ chene ka ki dore you know jeje ko ba ka mu ka kwan ajen mo shungan kel ke kuma kirme yadit you know let kan kir gwan mi mo ki kan no there is consequence tomorrow ko kan wera ti de joy kan gatene ke ku kan displace what will happen tomorrow tamadana shi malche lunjok an buto che tera ina chi yunyen ka jang lat kan no it was disagreement but chi jen loda okay ko chikana gwazo mena na mibakwen ya kel na tiken ke media shal ke fashoda gorjeno be kwen ke ya kel manan chikala gwazo me be kwen ka tok English be kul nyoko kwen ya ka tok Nuer according to them ko tiken ke media mishal ke fashoda media TV okay kanina official statement on today incident in Panyikang County Gorkene ke kwi Panyikang so gorjeno bialen we wish to provide clear and accurate information regarding the incident that occurred today in which Panyikang Payam following widespread misinformation on social media kanete ke misinformation mi jala social media lo lar ke jeno te kor mtitu ka Panyikang so again number 1 lingaje kaya chikana kai gwasme follow report have been circulating claiming that the clash were between Agwelek force and SSPDF aje report ya nonga wanyine Agwelek force kan SSPDF aje na me yakach or used from the Roweng administrative area attacking Agwelek over land dispute ko chala do mandan ni na gaje dung mon ba chala ne dung wana wa dung kwan warena o jene ne
Again, we would like to emphasize that these allegations are completely untrue. Again, she can tell a lot of ichi jang chi nyin ka tat can she talk can jang can go force can mark. So can right now they are blaming SPLIO. They say credible information confirmed that the attack was carried out by SPLMIO force who entered the area from South Kordofan through Leri. Their objective was to strike the SSPDF Agwelek battalion station in which Panyakang. Akere ko na maka ke gwaza me kanike ke SPLIO shikala branya ntame chalajian ko shikal nyenyo karodian ik SPLIO force nyinga kamone mshiguru mke Agwelek force MD na wo bikanu nyinga SSPDF kan SPLIO kadoro shalka me ka Panyakang la which Panyakang. Again, the attack was successful repel. The SPLMIO force failed to capture with Panyakang, and the situation has since been brought under full control by Agwelek force. Calm and stability have been restored in the area. Kani tai SPLIO shigo within gaje pan mechi korme to kocha amichaling by the way no korje talk chirimran ngai kona. Kani SPLIO shigo ben yinega jojok no chine ka joj chaga joj no guardian. Okay, so chicken larmo right mo chicken lat kan ni ter right now doro mo keretem larik ten malten. Okay, so guarda me kan the content you comment there are different reaction. Chaga jogo no kayenije korte ten kayen nyenyo ala chi SPLIO nyenyo ne ke Agwelek force kene jang alo jang ko dien mo ro bodo ne no baloko no banga je no chi jang kan ne ti chiga rodien amina chiga rodien dry day but tell report mi cha no ka ta dan dong de lar ka je no dong mi telia mi chi to or whatever mi de to on wini mi but you can confirm ni je no kor mo cho la tok ki kor cha tok shere mangai kona so re kor mo cha jojo gwa an wo shi native t tla Agwelek force kan deni bishop ke de kolarno identity ti chalkati deni jani kan de kona dong shi clash ke chin nyanya wichin winami but look no lat kan they do not want to disclose manana talk ko an kur ko toga kam dien kan korodian kalat kan rodin an wo kan ti shimat so jen do badan to kor mo to ka ja. Okay, so en wano chujojo gwa chikoye talk kam dien karodian. So this is the reason and dana don kuna rekijan wala killing kon lat karodian. Na mekel. Okay, so jen kodan chi talk. So right now ngoral jatin kan kam kan talk chire malat kan way ti dial chi go tel mi shodo lad. Okay, tel mi shine gwatin en wenamo. So biya jo me biya jiling nono. Dora shalka ma panna rikting one carton. Okay, tel mu gwa miatin milarode. Right now, trick ticketing. Karikato, correcting one. Shana Murai Guasame, Kaku the Mashalka Major Cup dollar, which in Guinea, Shirmeda and Shana Natch, Nigga Guade Dan, and go Jacob dollar, yours Kaja, a Canadian tea, Shalka tea, Ejang, okay? Quadjele use, can a tad kill, ko dong, Gorjan or Bikan worry. Katada and I con the alleger. Wagur can or they can where they can influence they can mal they can and where tell a mal look and chicken malikan look. So ko no Banamandan and chicken at Guas and Banajeling kel, cause go con bana talk Banajeling and talk more Bukon the alley. Would I may jen would a chol corner me Jacob dollar. Jacob dollar wishing with a mission my corner jella new governor. A new governor ke kwernan and dinigen menchala to gwa kwang shorale kan shiga dual ke tigare dual ken and winami no Jacob dollar charai ka community nitin konan tere re kemka ka che wene ngai kon dial che jien chodor shalka mo chawko wulang no an me welel ko wulang dio jangai kon diale
we ko la ko jen ba gu jeno jen she ka dorian chaje you know chaje lur ne to wan tiga jambasan kon ngenen lur ka je kop dollar no ramgwa ramtedi wal gwa de mi chane ka shakan ne kan je kop dollar de no dong de charjen ko dob dan de ne ka de ka you know de kan ba ka je so chirma ngai kon so jatin e visi katin kon lede okay ko jen aramimo mi yoske akuma kim yadit you know katin kona lat korodin ngai kon diale enemy lat kamo akaneti ti ke de kon sholo no ne kim yadi diality use kan ka ko ban where ba ki influence everywhere mi kon right now la kona ngaje no gol je no nwere akaneti kona target number 1 no etele mal lokana ban ka ke e wa ke ku surrender ka dwal akuma mendien me de no de ku surrender ke je mo kana ke so governor dollar shawara we ko lang ko ben wer ba ka influence but tigane dialan continue no of course no wer kana pro de long michigan kwera di tigane je wal point ken hakake terme ci kon ngaje no chane dam bakal chaana dor shal ga me gala shal kana ke ngam tub order chala no jacob dollar wa jaram dan man tub order ka tay dan ci kon linga of course see order ko nagana but order ko bi wanda to bikan de ni bikan kanang bikan kwak de ni meken ka kwan ken bikan kanang dor shal ka gala shal ka pay na liu you know gwade da ne chin wer wa ami ki jodan shalat chicken dor shal ka me adong chicken mak ke che wona ka balet chi ko to gwade da ne chaw ken chaw nang tin in retaliation da ne gan lat chicken dor mo chicken yo mak chaw ki ko 5000 chicken ko nang mishala do tango dong da la ka bodong chicken pe mo chicken shop ka nyok chala do ya ne dong wan cha ka ne shop ka jen badda gudong wan ge jen ne dong pe mo ba che jen da la ping method the reality ka te cha exaggerated ka gwasedan but let's say it lat jacob dollar ko jacob dollar kwerpan yes a governor yeah lar dere lawo dere mal dere jeno but mal betwo kidi gwami mo ngoda waka mubugo nwere helicopter gwami waka manna kan nwere bu mal bu kulu benede ene dang bakela pa ina gwaze be kan ka address tell me kana lat of course ne dum malat kan no we do not have to care about them code can take a kill ke kuma kirmiyadit and they know what they were doing jena kwala cholo jin lara gujeno chitere kana mom lara gujeno tele problem amani mi chire ke to kaje bi kulo gujeno na me gula tere la tok chentema ne rekonde cha nak do mu dong te ne di survive entamatin cha mu ne ran ka bot chi ande nyoklo kuje mo nyoko gen dara ngaje no duora tok but amune rekonde dongole la kwaran konin kwai kamna le rode because they do not move by the way changa ni point jacob dollar me jen we ko lang jele kare nyal chew ke choko anyo re nyal jel ke je dum ji wen so munyo do di kan chicken dear they do not care about ta dan shuina ka je shuina ko ji cam shuina ne ka do ko kwalat ko no tum ache mal je ben mal be ben da gara gwan mi ti mana kon te kan te kare chushka ka cam ne kamala be gwaza danen changa jeno shi pinjaro da palpin selmal madia gwa ka kwikel kuje dodien we ka mejega na mo chai de chole mal of course ngai kona na me shi chong so no so na menda hala jena dana gore de nywa kon kel no ka kwi dollar kana ta dana shi agwele force agwele me lisha shi gwa ka je kana ne chal ka tia bishop ke de ni jani ka shi kana de na e kana ne tin maka na e kuma sfela yo so please jena go de nywa ye kel en ban je la rodin betamal